آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واخفض في مخك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Je l'inviterai donc au discours de bienvenue. Discours de bienvenue au Rwandais pour Boubacar Diallo. Assalamu alaikum warahmatullah. Chers parents, honorables invités, amis et connaissances, bonsoir. Je suis devant vous ce soir pour accomplir le devoir qui m'a été confié par mon association amicale pour le développement de Kouria, l'organisatrice de cette conférence islamique. À présent, je tiens à vous informer que notre association est apolitique et à but non lucratif. Elle œuvre pour le développement de notre chère localité, Kouria, qui était l'une des 9 provinces de Fouta démocratique, appelée Diwan Kouria, à travers des projets dans différents domaines, dont l'éducation, le reboisement, l'assainissement, l'expansion de l'islam dans notre district. Pour ne citer que quelques-uns, l'organisation de conférences islamiques, nous organisons des conférences islamiques chaque année, ici et au village.
Ainsi, notre choix pour le thème est porté à l'unanimité sur l'éducation de la jeunesse concernant les réseaux sociaux. Le choix de conférencier est porté sur nos aimables oustas, en l'occurrence Oustaz Taïkoua et Seyd Aboubacar Ndiaye, qui pour nous ont une probité intellectuelle sans faille, d'une modestie irréprochable, d'une éloquence hors du commun et d'une confiance en soi sans égale. Sur ce, nous souhaitons à toute la communauté musulmane présente ici la bienvenue. Enfin, c'est l'occasion pour notre association de lancer un appel en ce moment si particulier de notre pays à tous et à tous les Guinéens et Guinéennes de prier le Tout-Puissant Allah pour qu'il fasse davantage que chaque Guinéen et Guinéenne se sente en paix et en sécurité partout dans le monde. Et qu'Allah fait en sorte qu'on ne puisse plus jamais ressentir de la haine envers le prochain, que l'amour et le bien soient notre quotidien. Amen. Vive la Guinée, vive la paix, vive l'islam, vive Ouria indivisible, vive la Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers frères. On a dit que nous avons une présentation conférencière de l'année. Quand nous avons dit qu'il y a tout le monde qui nous avons dit que on a dit beaucoup de travail pour également. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. وجهك الله سبحانه وتعالى di chiama sede di perdone, che voglio determinante, vuole che quello muore nano, un modello del bene o già un modello del fu, che voglio determinare, invece per perdone, dove anche in Buddha, ma non si può definire perdone un po' stas, stai giallo. Giallo, non è vero di Allah subhanahu wa ta'ala. Harai no waktu no anda dan non dikira waktu no kade saya kan waktu jare kono be dotti e do de jodi harai muy ala wakati be lawo tawi cellangal permetire ser des branches que tout benare harai dibe e lawo tawi kam be si tawi woni action non harai wondi kade ustaz menen Ustaz Ahmad Kula hara yewtidi joni e Ustaz Bakar Ndiare hara ɓeeɗo waawi jogaade programme maɓɓe ɗoɗe so tawi cellagal permitiɗo seeɗa ko hara ɓe kala so axe ɗum ɗon hara ɓe yaakidoriɓe e Ustaz yiɓe ɓe ɗoɗe hara ko hikki ɗon ɗen eɗe wondigaade e mawɓe meɗen tedduɓe ɓuriya ka nder misiide ɓe tawde no anndi ko noon so ɓe wiide ɓuriya hara ɓuriya ko diiwa ine wiya ɓuriya ko kolen heɓi kolente donc mi précisa noon ɗo ene wondigaɗe mawɓe ɗen tedduɓe no wiye alhaji aboubacar ɓuriya e anndaɓe ka men ɗo haa e leydi jarano men ɓen ko ɓe wonde maɓɓe ɗo ɗino ko kamɓe ɓe mawɓe meɗen jooɗiɓe ɗoɗe e haray noon ɗo en ala nde way kanko wonɗo avancude e ɓeygure ɓuriyaɓe no yaari e ɓe sukaaɓe organisme ɗo ɓeɗo jokkere enɗam fi ɓankol islam ko jeeyaɓe sukaaɓe ɓurɓe fanɗude e menen sukaaɓe ɓuriyaɓe taw ɗo hanne kamen fewde ɗone jeeyaɓe ka ɓiɓɓe e ka sinndiraɓe haray ɗo mi ala ɗuɗɗude e présentation on ɗo ɗe mi hakkira miɗen fii wota tan on ɗeɓɓu ko juuɗu haray noon sukaaɓe ɓen no gaaɓe moƴƴa hakkude kodiraɓe amen e sinndiraɓe jeeyaɓe hakkude ko wirde ɗum kolen e kolente donc haray hunde ala kon se litti ɗo ɗe haray ko ɗaɓɓolay haray mi darra ɗo ɗen haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh awa joni haray joni e feɗɗitanay hunde ko adde wonɗo inchallah hande kadi ɗowno honte salamu aleykum awa tigi ɗo juɗo sala nam kullo walina takko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله إخواني وأحبابي في الله الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء المشايخ الأئمة الدعاة الطلبة الحضور الكريم أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضل الأخ المقدم لهذه المحاضرة فموضوع المحاضرة يدور حول تربية الأولاد. إن شاء الرحمن تعالى نسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأحباء الأكارم الأفاضل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كل كلمة أقولها أمام حضراتكم الشريفة أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتوحيد والتقوى، أن تكون هذه الكلمة
خالصة لوجه الله تعالى وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية. على المسلمين يبتدئوا نيجرابيا بابرابيا كانوا كوهو بتدئوا باوند يدري الله سبحانه وتعالى أولو هكتورو يدور نين يديني لون كذا وأولي كم كم كبار سيني لو أولي كم كجون كذي يا دول ما كيون مين مو تقول مو إتاعي فمو nutti canali hay e goto e goɗɗungo ko wiyete ko yettore o mooɓi fof o mooɓirani dictatorial yettore ɓe wona fi wiwgol wondema ko ɓay ko kanko jogii haut commandement gendarmerie on ko ɓay ko kanko jogii camp militaire ji ɗin fof ko ɓay ko kanko jogii mairie rouge ji ɗin fof kanko jogii sarde compagnie ɗen fof joni o mooɓi kala ko wiyete yettore moɗan no wola fi yettere o fuƴayɓe wona doole e jaggu e dundalanka kanko baƴƴo seɗiɗo o hertorani yettore ko sabu golleji ɗi o golli ɗin moƴƴereji ɗi o saatiti ɗin moƴƴereji ɗi o weeɓiti ɗum tagi ɗum fukkumakko tawi hannde kadi kala luttuɗo si o wiyay goɗɗo a jaarama si o yettay golle goɗɗo haray ngel makko ngel no darmo kanko Allah so ala no laatano ɗo so oɗu fof ko ɗum waɗi so kanko bañɗo seɗiɗo o mooɓi fof Qur'an banginani en wonde mo ɓure makko ɗe yurmede makko nde imo sakitide akkitiri nde ni emo jogii piiji ɗiɗi mo jogii ko wiyete lette mo jogii ko wiyete sattede e nder lette ɗe sattede ɗe e heege nge e kolngal ngal e meddu ɓerde e mayde e basal ngal kala ko anndanɗa hoore maaka wonki ɓiɗɗo adama faalaka hino sonja no ɓittina wonki ɓiɗɗo adama imo jogii ɗum kadi mo hertori ɗum imo hertori kala ko wiyete ko fof moƴƴere e yurmede yaajeede ɗiɗo ɗiɗi mo jogii ƴente ko wi ko o wi aran ɗum ɗa lette ɗen e tappere ɗen e sonja on o wi mo mooɓi ɗum ɗo fof naaɗi nokku ko sokki jogiti ko ɗum o wi ɗum ɗon komo faala o o meminta ɗum ɗon komo faala o meminta heege e golnay e nawnare e maydi sifa ɗum komo faala o wi ko wiyete ko tella e jawdi e ɓiɓɓe e peewal e gurna kala ko wiyete nemane moƴƴere ko fof jentema o wi mo accitiri ni jente Qur'an inna adabi usibu bihi man ashaa wa rahmati wasi'at kulli shay wa rahmati wasi'at kulli shay o wi inna adabi no lette hande usibu bihi miɗo memina lette hande man ashaa mi faana memide o wi wa rahmati yurmede hande wasi'at kulli shay memi kala hunde mo accitiri ni o wi yurmede mo accitiri ni hara ko wiyete e yurmede ko kan Allah accitirano ɗum ni o contrôlaji no woduno bandije monanade e anndo ɗo kattoraji bandiji
de tata moɓugol ko ƴama o ko jeeyi ko fof nafo wonɗo kadi ɓe halkamo kadi en bandiɗe ɗen heɓatano sinkere ndiyam ko yara hendu wifatano ɗen ɗen ɓe heɓatano ɗoygol ɓe yatano ɓawo suudu marché ɓayno no fof ko yurmeten kono ɓay mo accitiri ni ko ɗuwatide geɗi wa rahmati was'at kulle shay joni noon si tawi ɗo joni wonko waɗi so wi alhamdulillah bi dukhuli l alifi wallami fi kalimati alhamdulillahi asbahat hadihi lkalima kalima mu'arrafa والمعرفة تفيد الحشر والتعيين بمعنى بيت الله لنا سبحانه وتعالى به الحمد لله ويوم الحمد لله رب العالمين الشيخ محمد المتولي الشعراوي كتفسير ما كتفسير الشعراوي فازوا وفر الحمد لله والنبي eman ko waɗi so wi dendanangal gertoje ɗen ɗe fof kala ko wi'a albarka on jarama modi moƴƴi mi weltike kala ɗum ɗon on fof o wi fof ko kanko jeeyi dendanangal moƴƴireji ɗi fof ɓe yurmen ɗen fof kanko jeeyi ko waɗi noon ka goɗɗo nafa o welti o haray Allah no tawa si goɗɗo haddidi e goɗɗo joni ɗo mino ko yaremana ma gesa ɗo on haddi ha moƴƴi jasde o remi moƴƴi labama no haltirɗon mo tigi a wimo moƴƴi en mba jarama en mbaɗi welti en mba jarama haray si Allah saƴinano ndiyam o wowno remude o kanko koye ndiyam saƴano maro ko moƴƴano est ce que Allah ata tom o heɓani tom on jarama makko yaltani makko yalti si a haldi ɗiɗo e sofereje joni o naɓane bagage ɓuuriya haga so yewti ha on fotti o ƴettiɗo bagage on no wonni ɗum o nani ha hewtoyi si tawno hara o fokkitino ɗum lawol ngal irtike tawa ala kawa tomal ngal doga kawode leydi jalɓuɗomo ɗum ɗon kam laaɓi toon ma fokki toon ɗum Allah jaɓita herdu ko fofirde ko oxygéne chauffeur ne jooɗo ɗum wiye akki hakke nani gandande daldi sondi fofa naano faati si Allah jatti oxygéne makko ko fofata programme o naatoto ɗo ɓuri yaama ñande ko goɗɗo nawnaare ciiɗude muusude sattude fofa ko kadi fes mi waɗa ɗum woni assistance respiratoire gandi oxygéne on tawi ɗum ko fofirde e nder 30 minutes tawi oxygéne o woni fofirde haa ɓe kredi mo Allah artiri oxygéne makko fofa mi waɗa ɗum facture o hawde $500 ɓay ɓe andi facture o ɓe ɗon numéro ti ɗumɗe ɗum fesi ɓe yiye sahla ko yoɓa rabus ɓe ngatti o innimi compagnon tawi patron marɗo jawdi moƴƴam woni naa ɗum fesi hande miɗo mari duuɓi capanɗe jeeɗi miɗo fofude oxygéne Allah duuɓi capanɗe jeeɗi miɗo fofude oxygéne Allah hande Allah jaɓita oxygéne makko luɓonna oxygéne mon ko ɓe 30 minutes wiyonna $500 si Allah janti duuɓi capanɗe jeeɗi oxygéne on gonno ɓe ngertoy o inni ko ɗum o wulli mayde Allah janto e Qur'ana wi ثم لتسألن يومئذ عن النعيم woodi o landi koye te leññal o nganndi gaɗani o kadi laamu so jokki kalima alay haaju ñanon so wino an naimi kono anin naim o nema ɗiɗi fof majji kala ko waɗani ko fof o wi fof o ƴantay o heddira e gotum gotum si tawi o rewa ay ɗum no hurminani neɗɗo joni ko ɗum waɗi si wiwɗe ko kala ka goɗɗo wi goɗɗo a jarama mi weltike sa daari moƴƴa taway ɗum Allah ɗum mo nder ɗo sina ɗo laatanoko
dua suwi fok alhamdu dendanakal jettoje ɗe fof lillahi ko allah jeyi rabbil alamina jeyɗo neyi na jeyɗo tagi ko mon neyi kalimatu rabbu ko neyi gon rabbil alamin jeyɗo neyi tagi e yettimo kanko allah subhanahu wa taala yettimo ko waɗi noon nemaji ɗi allah subhanahu wa taala waɗani en ɗi ɗi o moƴƴori ɗi e dow men kon hiɗi mawni o sifike wondema ko kala ko hattondinɗe ko wawɗa waɗande goɗɗo ko ya waɗan mo kala ko landi ko fof waɗanama hay ɗa wawi wadde ɓuri ko landi o qur'ana wi wa atakum min kulli ma sa'altum wa atakum min kulli ma sa'altum o okki on ko landi ɗon mo kon fof ko haɗi mi daɓɓita kaɗe ngayeje fuɗɗi ɗon haɗi mi daɓɓita ɗon ka suratu ibrahim si mi daɓɓiti ɗon waɗa e mawɗo men on yettide fikarfiyatul awlad par ce que ka fuɗɗi ɗon ko allahu alladi halaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum min as-samai ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسيدوا وآتاكم من كل ما سألتم سيجي باو jangino ko woni e charbu dum expliquer dum wala mawdo men kono ko sifi don ko nutta e niyam ko addani tagore nen ka hoore leydi o ko sifaaki wonata e ɗen ayne qur'ana wi wa atakum min kulli ma sa'altum o okki on ko landi ɗon mo gon fof ene wonɓe ɗo ɓe fof allah subhanahu wa taala wi ko landiɗen mo ko fof o jonni kala mo tagoraade min ko no mantiri goɗɗum no manti goɗɗum fa ko goɗɗum allah jonnaali mo haray yo jaabo ko hiɗɗi yeeso e aya wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha so tawi on limi nemaji allah ni o wata andude koɗi jeɗu wiwɗo ɗo allah hokkali mo ko faala kon fof no woodi ko mantiri o yontigi immo ɗo mi landomo o lima ɗo o wiyatino ɗo ko allah waɗanimi ko ɓerɗum ɗo koni fowni comme wawi dara gon ɗo yentore ko laabiteɗo foofi wiyata tagi comme wawi dara gon ɗo wiya ko piiji jelu on tigide makko ɗe ko yi wiyata tagi comme wawi dara gon ɗo yeyte ko laabiteɗo nani to wiyata tagi comme wawi dara gon ɗo wiya ko laabiteɗo yeyi ɓawo suudu ko ñaɗa ruttoto to ko wiyata tagi si ɗum kadi gonno waka kombo wayi ko goɗɗo taw ɗo wiya ko laabjeɗo e nduwi ɗum kombo wawi tawa goɗɗo wiya ko laabjeɗo o heɓi taɓande o jippe e oro leydi ndi ɗon kombo wawi tawa goɗɗo wiya ko laabjeɗo ɗaaji gonɓe désert o ɗaaji par ce que ɗan ɗon mo gol kadi ko nen est ce que ɗuɗo goɗɗo hoɗo gartirte tappo machine e mino ko allah waɗanimi ko ono ɗo adali wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha so limi nemaji allah ni o wata andude koɗi jelu ko ɗum waɗi ka tafsir miɗo yiɗi wiwgol e miɗo fira qur'an maɗe miɗo waɗa bayan wondema kala aya ko ɓurata yaltintinde makna aya o ko lannode aya o jette qur'an wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha aya o laɓenode inna al insana la zalumun kafar ko fi on waɗi si tawi konnguɗi ɗi aya o kalimaji ɗi aya o sakkiɗoni ɗi fof ko arduɗi e siha mubalaga fi hundu waɗi si konnguɗi sakki kalimaji sakkitiɗi aya o fof ko siha mubalaga ka tafsir obligatoire sa anday ko tagi o wi ko famani ɗi a janggay gandal no wiye bala a jangay gandal no wiye nahaw
jangga gandam luye sof jangga gandam luye balaha siya ko Allah dali sana ak be do Allah dali anda won kon luye ci siha mubarak innal insana la zalumun kafar asluhum harna siya mubarakatun harayno ko wieno ko innal insana zalimun kafir innal insana zalimun kafir ko honɗum woni honɗum hakkilamo woni honɗum woni zalum ko siha mubaraka ɓe dolɗi zalum kafar siha mubaraka lil kafir ko ɓuri kalimatu kafar wo ka siha mubaraka ko kalima kafar ɓemɓe qur'ana wi ulaika hum kafaratu fajara fadil ala ko bandi ha yewde ɓe bandi ala wawa maɓɓe ande kene donc konngudi qur'an konngudi balaga fey situɗi wi ko tago ɗon wi ko yo faamu c'est-à-dire ko sabu ɗuɗugol heewugol nemaji ɗi ɓe yettidi tawi maɗo wona balum maɗo wona kaffa ɓe wonat ɓe feƴƴirɗa ɗum gaɓe o faami moƴƴa tawi ɓe feƴƴi ko ɓe yetti ko ɗum joni ko maɗo wona balum ɗo wona kaffa innal insana la zalumun kafar ida yettamo kanko banjo seniɗo o jole rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sallam omo jamɗi kisi e woni muɗum neɗiraɗo sabu yurmede wonande ndeɗo mofte se ñabdiɓe mawdou men tarbiyatul awlad l'éducation des enfants ni di fayde ni ko fayde o yo mawduɗo imo jeeya e mawduuji ɓurɗi yittude ɓurɗi himmude e mawduuji diina yewteteɗi o mawduɗo tarbiyatul awlad newgol yimɓe ɓe newgol fayde ko waɗi noon musidɓe julɓe tedduɓe ala hay e gooto mo fottoto mo yi'oto mo tawata wonaali ñande ko fay kawno woni taw won ɗum mawɗo wona fay allah woni o noon fenaade hennama ka aɗum jamanu ɗo nde siko ɗum nanaka kono nden ɗo hennaka taw pottina e mawɓe kamɓe ɗo wona ko kala mo yiwɗo so yiiɗo usabijo rondiɗo doctoraji wulure o wonno gooto so yiɗo lamɗo o wonno gooto so yiɗo patron o wonno gooto donc fuɗɗode nden noon kaka debi kaka fuɗɗode ɗon joni noon ɓiɗɗo adama o kala kadi ko wiyete tana aduna ɗo ko wiyete tana ko wiyete anbala ko wiyete pankar ko wiyete sonja hakkunde giru e sarde comba e tufugol e waɗidir e wujjugol jawle état jawle jabaw e wargol yimɓe ɓe kala ko yiwɗo wiyete lordo e tampere e aduna ɗo nini mum e baabu mum ɓiɗɗo adama ko ɓiɗɗo adama si tawi ɓiɗɗo adama ne'aka si ɓiɗɗo adama ne'aka o hollaka laawol o fewnaka o moƴƴinaka o tafaka haray kana mum e nambara mum andatake no foti ɗum wasi qur'ana wi kala ko lorri ko fof ko hulɗini ko pukka hoore leydi ɗo ko ɓuri hulɓinade ko ɓuri bonde ko ɓuri wonde tana ko ɓiɗɗo adama mo ne'aka mo moƴƴinaka mo tafaka bonde ƴewte qur'an inna alladina kafaru min ahli lkitabi walmushrikina fi
في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نبي قرآن فيها الله قال إن الذين كفروا ما بيبدوا به دكوي نكتاي يسيت نهم كفروا إن كبيرو نيمروني من أهل الكتاب نيمونه والمشركين. Allah gani no beyindu be immorde yimɓe okkade gande defte al yahude an nasara wal mushrikina kadi ni shirkoɓe ɓe fi nari jahannama hiɓe ka nder yiide jahannama khalidina fiha ko ton ɓe luttinte ko hakke ma ko tawi golleji maɓɓe ɗi ɓe waɗi ɗi ɓe windama ɓe naatay jahannama ɓe ala lawol wongol ɓe jaɓirta jahannama. Allahu nan ɗum wi ahadi ɓe naatoye jahannama o wii ɓe nderɗo finari jahannama. No wayi ko Qur'ana wiyata ko ñaamoɓe ribaɓe ɓayɓe naatoye ka yiite o wi ko yiite ɓe woni ñaamo est ce que ko yiite woni ka nder leydi maɓɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o sifanike e fi yimɓe ñaamoɓe riba innama yadkhuluna fi butunihim nara ɓe woni ñaamude ka nder leydi maɓɓe ko yiite ha yiite ko ɓay ko ɗum ɗon sabu riba hunade taɓe ka yiite ko yiite ɓe ñaami. Allah daari fi naari jahannam hiɓe ka nder yiite jahannama khalidina fiha ko ɗon ɓe luttinte. Ulaika ɓeɗo ɓe yimɓe ɓe feewaɓe ɓe ne'aka ɓe hollaka lawol ɓe hollaka diina hum ko kamɓe woni sharru ɓuri bonde albariyati ko dogi ka hoore leydi ɗo ma on wiyete albariyatu min albarri ko wiyete albarri ko jolndini leydi ɗi quoi kala ko dogi ka hoore leydi ɗo ko ɓen ɗo ɓuri bonde ɗon andi fintoje ɗen no dogude ka hoore leydi ɗo ɓe ɓuri fintoje ɗen bonde ɓe ɓuri yaade bonde ɓe ɓuri be seynandewa bonde ɓe ɓuri bombo atude bonde ɓe ɓay ɗum ɗo fof kaka balɗe ɗo woni. Ulaika hum sharrul bariya. Joni noon kala tana e nambara ko heɓorta ko ɓenɗo ko yimɓe ɓe le posséda Senghor o wi la bombe fabriquée par l'homme pour l'homme. O wi bombuɗe nde ko neɗɗanke o woni ko moƴƴinide o wi o moƴƴinide kadi fii ko harka neɗɗanke o e hala ɗon ko wiyete bombu kon surtout bombu atomique iɗon anndi mbi Allah aafi addam ɓe ko maandi ɓe ɗum e histoire e taariki ko wiyete bombe atomique kon fof ko bombuji ɗiɗi atomique fusa jippina ɗe ɗiɗi pet wona ɗe tati ɗe ɗiɗi pet. Ka deuxiéme guerre mondiale américain ɓe ɓe ngari ɗo moƴƴini bombe atomique ɓe farandade siko go gattana mum haa ka wiyaɗo siko ɗon woni ɓe heɓi occasion kamɓe sappo ɓe nanodiri ɓe ronki nanodirde sappo mbaɗa ɓe dartade ɓe acciti wonde e saare maɓɓe wiyetede Hiroshima ɓe accito e wonde e saare maɓɓe wiyetede Nagasaki ko ɗeɗo ɗiɗi jippina ko wiyete bombe atomique. Bombe le wotere pes accite e saare e wisam comme si wiyama e honno wiyete Jalaba Jalaba sipan wiyete kankile région mum fuppa ɓe saare men fof ɓayata bombo kakkitaɗo suudu ɗutaɗi polu ɗutaɗi sakko wiye bani adama yiide jahannama woni hakkude leydi e kammu ɓe yiyaali kammu haa ka wonɗo ni tana ɓen bombuji liɓaɗe ino jokki ɓe goɗunoɓe teren ɗo cancerji e ñabbede e probléme ji. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗi ɗi on bombe atomique sifa ɗum. Joni noon kano koye ko sifa noon ɗi tanaɗ
goɗɗo no nanngondiraɗo fewɗo mo jogii ko yahata ɓuluuje 16 sipat ko ɗum waɗi sinno waɗeede ko hulɓinima wewde addunawo ɗon ɗo ko ɓiɓɓi kadi par ce que ɓe ara haa ɓe sikki wonno maɓɓen ɗon ɓe ɗoyi ɓe foofi ɓeyni jooni o ɓe fewjaka yawe jaka on alma miijo teren ɗo nanngondiraɗo ɗon ɗo ɗi o ari ka nganngona o jonndi o jonndi mo muɗɗi jonndi ɓeya jaka mo waawi wonde ka wonɗo o bugo ka nganngona ɓeya teren ɗo ɗo ɗon mo fof tew na batten mi yataake e ɓuluuje 16 goota si waɗama fitta e weede e aéroport fof yaatigal no dowlodiri jonno musidɓe julɓe tedduɓe ko si tagaɗo ka faati o moƴƴinaka o moƴƴina sappanintanaaka milliard dollar o moƴƴinirano ɗon no wawno yonande kala ɓurɗo ka hoore nde ɗo mo kala heɓa suudu heɓa otowa heɓa ngesa ta welinatake ha ñande maayi kono ɓayda tafaɓe neɗiɓe moƴƴinaɓe ko sallu bariya to hen ko ɗum waɗi ko siko ɗum ɓe joggi kono so wi on oɗo ten oɗo mawɗo mo hitti o hitti so tawi allah subahana taala tabbitini wonnama ko ɓuri bonde e hoore albaliya ko ngandinimi ayo koko allah wi on albaliya tawi bannoon ɗo fintoje ɗen ko ɗo woni yaare ko ɗo woni moɗoje ɗen ko ɗo woni huutoje ɗen ko ɗo woni poson on ko ɗo woni bombuje ɗen ko ɗo woni sarde compaje ɗen ko ɗo woni allah wi ko jindi e hoore leydi ɗo ko fof ko ɓuri bonde ko bani adama ko ne'aka ko taɓaka mo moƴƴinaka jon noon ɓiɗɗo adama attention sen naani composition ɓiɗɗo adama on ko tafirano moƴƴiniraɗo no ɓiɗɗo adama o moƴƴiniraɗo allah subahana taala taƴƴiri ɓiɗɗo adama on c'est très important eo mawɗuɓe ande no tafirano ko tafiraɗo e hoore danger hoore tagal hoore albalawo ko moƴƴina e makko ko par ce que allah subahana taala no yewtaki makko e ayidi kama ɗum no huɗɗini inna al insana khuliqa halu'a e ko jagga ɗumɗon noon alquran no sikka ɗum ko ni ɗum winana khuliqa halu'a inna al insana khuliqa halu'a allah daali ɓiɗɗo allah wi neɗɗanke o anduno neɗɗanke o tagama ko o reeriɗuɗo ndereɗaku ɗo ala kattudi ala ka hatti nala sasa maki e hadis maɓɓe selluɗo ɓe maki si ɓiɗɗo adama no mari ayɗe ɗiɗi ayɗe ɗiɗi waadi ayɗe ɗiɗi gange eɗen anndi ko wiyete ayde ko ka tawa ayde min furkoyde koɗe gange mo mari kadi ayde goɗa kadi fof ko gange nela sata maji haray mo maɗa ayde tammere eyi kala koye kala koye ayde ɗiɗi gange andudde tawi a fala ayɗo yimɓe misko wonno o mi tettotono naam mi yaha mi jooɗo mi ñaama omi heɓi ko o haarani hay o fuɗɗaki hay o fuɗɗaki misko gonno a ɗaccitaali hannde neccelo dawol madina e yandini ñaamata fila moƴƴatala ma jooɗo ɓiɓɓe ɓen hannde ɓen kay siɓe gollaani hannde heɓaƴe ɓe ñaamanaɓe maayi ceerno e ɓe haarani ma sikki ɓe haali ɓe weela ko waɗi ɗiɗo ɓe weela o woolaani sonago o wiyeteeɗo
Allah wi innal insana khuliqa halu'a. Gipulilo, gimosulilo, magine irregularism. Nak kawan kaya. Sengko kuli. Jono no Allah Subhanahu wa ta'ala. Potagi itu ada mau. Bukan kau jadi sifi emak kau pergi ini kalau mah nyamde mah dikrete. Yang Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yudifi no bani adam mo inira no hagasi. O sifi tana e albara o pakare de wadi. Munu de lady for pay for landi. So we halki sabtakaro. Main Quran. Wanafsi wa ma sawaha. Wanafsi wa ma sawaha. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud bi taqwaha idh ba'atha ashqaha. وقال لهم رسول الله ناقة سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Dari Quran. Dari problem dia adalah Bani Adam yang akan jadi makhluk yang akan lewat makhluk doa lihat yang tak ditolak fadamdam alaihim rabbuhum. Cuma pays jadi tu, building ni atas di muka batu di muka jual di muka. Cuma tu kau irtah lima, wai kita, mun kita, bonna kita puwara, kawai kita batte gotu, ayat batte mande. Quran ini wakil kabuyut khawiyatun ala urushiha yang lam yabnau fiha. Tadi itu dimak ini kilo etasi dimak ini. Wai tadi dari dalam dunia ada sikaya yang terganggu itu ada nama Allah. Hakim aku hati ini. Ego fasfaku fi diyari yakni. Tapi nenu nyababu ko angal ni angal bewat ko angal bewat adi hadi mak ko wai di dalan ya kona wa nafsin biwudri yakiwunki wa ma sawaha biwudri on tagoro kiwunki ko do wadi minyo balaga ko ta ka tafsir. Pasal itu aku istiak. Sedih kali wajib ini dilubur ke layar 16 wajib. Pasal mak boleh kau arah kau ana wungki ana. Kalau dong kau pergi kau mak arah kau kang arah apa? Kau biar di bawah sawah. Kau biar di mana depan. Kalau wama sawah. Waduh. Wanafsi nuwudri ikiwumki. Wama sawaha miwundiri untakulo kiwundi. Pardon est celui qui l'a façonné. Pardon qui gire pardon l'être humain dans sa dimension biologique, dans sa dimension spirituelle et philosophique. Pardon wanafsi miwundiri ekiwundi wama sawaha miwundiri ontakulo kiwundi miwundiri ebido adamo miwundiri kadi takulo ebido adamo dimana miwundiri ehwal makmuidi wudi kono sikak kono konaka awe ko subhanallah di asra ya waktu do mi arakan di ko bini ko tinai ma
notre composition. E enen ko ɓiɗɗo adama ɗo mo tan so addidama e wone ɗum ara taw e mi waɗanɗi ko no waɗa e makko ko wiyete fujura ha hino e makko kanko ɓiɗɗo adama o ko wiyata laamu ko laamu si fof ma yeydi laamu si ko nengal littata sadaka ko mami laamu si tawi ko boofojo taƴƴitete ko mami laamu kala itteteɗo sadaka o ittete sadaka hayso ko ɓeymo hayso ko nena hayso ko ɓiɓɓama ko mami laamu janggoɓe duwaɓe ɓe jangi ko no andi programme 2 semaines droit matière jangguete no e histoire des idées politiques ɓe janggay ɗo prince Machiavel jangi ɗum ɗon ko wiyata lanɗo waɗi ɗum ɗo on tawa hay so waɗani jangi Machiavel le prince l'amir Machiavel deuxième année droit histoire des idées politiques jangi Machiavel lanɗo fara ko laamu ko rewata ɗo ha o laamu e so laaɓi siko fara wadde ko fara wadde no waɗirta procéra men mum ɓaw gayni men jangude matiére o ñande lannay o oyni voilà c'est toi oyni voilà c'est toi je me rappelle ko maître Béyamoudi waɗi ko kanko on ɗo greffier ka cour suprême greffier en chef cour suprême on jallunomen e histoire des politiques ñande o ko jalli men deftere ɗinama ko nde wiyete ɗo prince Machiavel so ɗon andi droit ko wiyata inni men voilà ce ton c'est-à-dire ce ton politique oui qui n'a pas peur qui n'a pas honte qui n'a pas de remords oui c'est mon politique oui c'est la mort ɗum no naati ko Qur'ana wi ko fa alhamaha fujuraha so wi ko laamu si fof maaye ko laamu so wi ko jawdi siko drogu yeyete o heɓani siko nen makko yeyete o yeeye siko guri barego o juulata o juula e guri barego woodi neɗɗo ɗaɓɓuɗo laamu wonɓe mo waɗitade men e ɓunɗo fi laamu mum wi'i ñande tiinde makko nen meemi leydi o laamaɗako hay so juuli o suƴƴi tiinde nen memata leydi o juuli wo kadi yimɓe no ɗon wi taw sujjo ara o laamaaki milla nganndunoɓe nan anndi kadi anndunoɓe hino e wonki makko wiyo jiwo debbo jaggi dagaaki dewgal na dewgal ko wi ko ɗum o faala ko kala nonde bone angal ɓura angal hesa angal limanaka e faale ɓurtuɗo hino e makko no aawa e makko ko on kote makko wiyete nafs nde ɗum ɗo weeɓi tagino annabi yusuf alayhi salam ɓayɓe subhana taala dandimo woduno ko allah ma jow wi o wi wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi o wi o situation ɗo wona min fu komin tunnu haren o wi saku wontiiɗi sifat komi noddano o kon ɗo ɗo wena wonti si wona i allah danni kono no gandi allah subhanahu wa taala wino wa kadalika linasrifa anhu suu innahu min ibadina la an nukhrijina go wi an tubbula sina c'est-à-dire ak siñanoma wattano laɓɓinanoma de ɗiga koy iltide qur'ani yimɓeɗo e sot yusuf yiyon firo wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha hino e makko kanko kadi kanko ɓiɗɗo adama o sengo go kadi wi o ko allah ni faala ko laatani faala immotoɗo fewdo jangol sanni ko juula dartoɗo jemma naafa ƴettowo ɓen ɓenɗo okka
kadi noy bakko ko duwete ruhu jonnon ko ɗiɗi ɗi composé qur'ana wino imo hatto jinne traitement ka wonɗo wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha gonɗimana on lakki to wonkima laɓɓingol wonki ɗuɓete tarbiyatul awlad on newgol mon prépara mo est ce que o faa ka ko tuma o sukki o andi bowosi wiye no laɓɓinede ko tuma o fiimi duuɓi cappan tati o wiye yo taade no waajo yo acce fikkol ko tuma o woni duuɓi cappan tati o sujjaade o juulaade annda ronga gortote annda sande gorte ko ɗon no wiyete yettuɗo sika o juulay o hoorani awdi 30 ans sika waawa e worde ɗum ko sanga ka ɗum moƴƴi teeɗo o moƴƴa o kafo ɗum no wiyete tarbiyatul awlad qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gonɗi perdi hayri man isama on tuto o wonki mum yimɓe ko boni dare Qur'an o andi ɓay Allah haali fi programme fi fewrugol ngol e newgol ngol e laɓɓingol wonkiɗi o addi misal gotal o wi kaddabat samud bi taqwa samudum goɓɓe ɗo kamɓe ɓe yettuno sabu pewgol maɓɓe ɓay kamɓe zakka ha o waɗano wonkiji ɗi laɓɓinano ka fewnano ka tindinaka diina hollano ka wurgol Allah tindinaka peewal enene kamɓe ɓe bewno nani kaddabat samud bi taqwa ɓe bewi Allah subhanahu wa ta'ala ngeloba annabi salihum ban batawata ko jangol gotol oɗon ɓe yarata programme ɓe fof kadi no yona e jamo ha gasa ngeloba annabi salihum ban tawi aɗa yara ɗo tawi ɗum no metta fiɗa ngeloba ma fiɗa ngeloba ha woni soñja woni sonkowi annabi salih joni sendan ngeloba man e yimɓe ɓe ɗiƴowo o hande yo ngeloba man arko kuuɗu makko yakko jango ngeloba ma muño jango kamɓe ɓe ara ɓe yara ɓe wuppa ɓe looto ɓe ƴooga ko ɓe gollitirta jango duuɗu ngeloba ma baɗɗi jango ɓe aroya wanabbi'uhum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muqtadar subhanallah wi yeeɗo ɓe aɗa kan ñalɗa seɗɗama ndaaro ɗo bewɗo mo ne'aga mo tabaga tawon hay mummunte no ɓuri mo ngeloba man respecti tuuru o ñande tuuru ngeloba man ma ara janngo ma ɓattortato ngeloba man kañum deɗi tagaɗo mo ne'a taw o feewa o moƴƴina taw kanko o sali ngeloba ɓuri mo ɗofta ko ɓuri mo hakki karam koye ɓiɗɗo si ne'aka en mbaaray tana yeɗiɗe ɓe dari ɓe wi ɗum ko mone minen ngeloba men senda ndiyam ɗo kadi hono watte ɓurtanayi to ware ngeloba ma ware si hewdoyi noon ka bonnugol ka kana wiyete ko on bonon waɗantayi ɗum bay ko ne'aki ɗum bay ko ne'aki o ne'a taw mo neni ɗum e bamum ne'aɗo o ko wiyete bay ɓe disonde ɓe kaarino ɗo o gaydinayi ɗum no wawi ɓuri ɗum ɓe duko jonne mo gonne waɗayde ɗo ko fima laɓɓata jonni mo salmini hara rewi ko fimi ɗo ɗanni wala programme aɗa daɗini mbaato aspaha koto man setma o ne'ani tawa e haldi ɓe foddi mo ndenum e bamum ne'aɗo on additiraɗo ni ɗum ronniɗo tana o e wi yo o yaw waranaɓe ngeɗoɓo o ari o préparé gollani koyno wawi o ari o wari ngeɗoɓo annabajo noon tawi ala
wami o hatti ngelo mamangake so tabbiti hakuru onni a yodo yo kacang ore kacang mo tay ngelo mamai o wi e o wari ba ini mi anda o inni pai on suppi mamahaju no wi wala bile ko ini langkah ko ini ko parte ta sunu kan yo mi buta wala parte ta na asalna alaihi hasiban Allah subhanahu wa ta'ala ko parte ta nyalla anak ngalah lagi dihembili ke makke di puji jos karena anak kadar albin izon tito kan idara kasikanakan dia tak kaya sih idara dari lebih kata apa lah ya kan ini kan ada berbukti jadi nyala imam kan gege mampede rauni beng berbukti idau nyala kan makan gege ne pauli kir dengan Allah Subhanahu wa taala hal ki be wayni ki dai ma be fondi fi ma do de padam dama ale rabbu minati sawaha fondi di be om andi ko sabu andan ni andan dewa tan di hade di wayni ta ene be won de he de ki be andai si imagi dande heboto e bendibbe neɗɗoɓe mawɓe tufoɓe mawɓe fusoɓe juuɗe gujja heɓoto e ɓe revelɓe tagoɓe juuɗe maslow e maslow heɓoto e ɓe président ɓe waroɓe yimɓe hoore tooñi liɓa juuɗi yimɓe e hoore tooñe yenna tedduɓe yenna gandiɗuɓe yawo teddintenoɓe bonna économie leydi lorra pays fof ɓiɓɓe ɓe wonde gemde ɓe ɓe watana dankile ɓe wayi soɓe waɗa si ɓiɗɗo tafaaki wonne aka tana makko o hulɓinoto ndare movutu CCC Dakar goto pays pour le riche presque à 15 ans vous pouvez dire sur le pays le plus riche au monde RDC ala e restaurant nan do bini de vere to ma da fakki mo 30 millions d'euros ñamande hotel ala wodi yimɓe ala ñam ta ko ya famde kan di ene laji graw dibinio omo wana no bobo no wata no kala yimɓe daro wala ko wiyete kuliwa yana e rewɓe ñalorma jeenaɓe fella yimɓe ɓe direct ɗo sikka ɓe namano ko anduwal fiina ne a waɗɓe ɗum ɓe ne a ni ɓe bani adama goto kafiɗo moƴƴiniɗo sans teste tuti nder somande puissance addama fof yani o leydi maɓɓe leñol maɓɓe won ɓaleɓe warayɓe jeenayɓe jattayɓe sokayɓe lettayɓe o jangi woni avocat haɗi o dari o haɗi ɓe tawi mo jangi ɓe tawi ko gaari ɓe tawi ko gaynayi ɓe indi jerto mo hedduma ɓe jonnete passeport e nationalité kala ko pays parɗa e nder annda jiwɓe ɓurɓe laɓede addallah ototi ɗum ɓe jonnete min lamminte amen ga o inni maykol makko ngal ɓe luttugol makko e wasa ɓurani ko yimɓe makko ɓen no waɗe e ɗon ɗo adde ɓe nanndi mo ɓe naati mo kaso yontere kala yontere ɓe adday e hôtel ha ñaamete yimɓe ɗiɗi fof woni
bena kontu wi atong ngelo kontu kurama wala ko tong kuna nimi siwana hara nutu be ko ka be wona ido du inoga ide imusoki fiyo di mo be makko be hetto hore ko be butti o yaki o president de la republique pour kirejo nyaawo mo wi o soki ha o maya premier pas présidentiel Songhai Alpha Do en tant que président de la République o ini notto le yana mo mene hawta o ngari ni hawti netto go nyande go be aji e restaurant molana goddo go yimo no o diwni o majji o dumandi de so mandela fi ande ko fata moli mo horte kaga do bene hawta nyaami bay be yatti be ki wonu wadi ci ko ni monsieur le président o indi halisi be letti na ha be letti na ko be ande no so fay ore on non tafi ko ina Adolf Hitler se battu o dari fay o ne'ata wontiji ne'ata o wi ɓe adna wonkane reman ko ɗo o nangi Autriche o nangi Pologne o nangi Europe fof o duggiti haa gati o créi guerre tawi ɗum ɗo fof ko fi ɗum ɓulmakko ala ɗum ɗo ko nafsinoma sawwaha alhamaha futuha inna l insana huliqa haluha fi no wiye ko kanko ni fi kanko ni o créi guerre million jaɓɓanɗe guerre ko wani adama maani fi ɗum woni ko kanko ni ɗon sikka si tawi tagaɗo tapaka ɗon sikka tanama kono wawa woni estimede c'est inestimable donc ɗum wasi wiwde gabiyato awɗa ɗo jargol noon ɗo tagaɗo kafora o moƴƴino o gayna haade c'est possible wona e gargo wiyen en heɓata ɓiɓɓe wonoɓe président wona e wiwe en heɓata ɓiɓɓe wonoɓe général wonoɓe colonel si tawi ana généraux ɓe mon ɓe men ɓe fo e colonel ɓe men ɓe fof neyiraka needi neetagol teddigol mawɗo teddigol sonnaji teddigol nene mum yurmigol lowɗo okkolgol tampuɗo ta nannin needi ɓe neha haa gasi si ɓe woni général ɓe woni colonel ɗon si kay puttinayi puttita donc ɗum waɗi si kalwiyatul awlaɗo woni mawɗo hittuɗo yimmuɗo moytu ɓen haa watte sa e tawde ɓeɗo wiɓe o wi Adolf Hitler ko waɗi 60 millions bani adama wara fi tagaɗo goto no faala wiide ɓuri ɗum ala ko fi ɗum yo wiye ɓuri makko ala ko awa e ɓeɓol no mawnu si ɗum ɗabbaka ne'aka moƴƴinaka allahu nanɗo subhanahu wa taala nde o faalano chance de régime Firawna duuɓi temen nayi eɓe jogii doole eɓe wadde yimɓe jakka wara fiya tooñe gara ko faala mooɓa kanŋe bewa haa ka hakkilo ɓay allah faalama yettidirde ɗum no wi noon hono wiyete ka sorte basal wan uridu an namunna ala alladina nastadifu naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin o mo fala sambe situation o dari taw andi physionomie régime Firawna inna Firawna ala fil ard ni Firawna mo biri ka wala leydi dey imo lo'ina yoga e yimɓe wa ja'ala ahlaha shi'a o waɗi yimɓe leydi ni groupe aji geɓe geɓe pecce pecce ko politique régime dictature ko divisé pour régner ayne nañoma ene ɓeeta ene ɓeydo ene ɓeeto joɓe ngaɓe haddani e ngawa bandi lanko bandi ko wolle mum nden wa ja'ala ahlaha shi'a
o loyina fette o ɓantati fette Allah wi no mbaɗa yirtigilgol situation ko tagaɗo goto fete ko moƴƴini o tan fay ko bobo jibina inno bobo ɗo ko kanko safu ko prépare on neɓugol ko moƴƴina on nanani ko Allah wi ko waɗi tusna ala ayni faala moƴƴinde Moussa wi moƴƴi par ce que mission on jaɗi on nanani ko gaɓurata nana ko wara kan dañu ko wadi tusna ala ayni mi fala ta ko dama moƴƴine yirtindira situation na Moussa kafa o ne a o moƴƴina biji fof ko Allah faadira tawi o ɗaynitake rewɓe labaɓe nayi ɗum o ɗeyɗa o ɗaynitake Facebook na ɗum wonno préoccupation ma o ɗaynitake WhatsApp e message ɗi fof wala ko woni e few koynani artiste e ɗuma partager la vidéo partager ɗi fofoji ɗo e ɗon koy kala penani jani ka moƴƴinayi yo yimɓe ar ɗo koye sama neyiraka ñandugol jannal ngal fof ɓurnugol ataya ɓe fuɗɗorota koye moon kala premier deuxième troisième ɓe jooɗo ɓe perrata maɓɓe gonana goɗɗo no yaa goɗɗo e renfort say ɓuytanta ranfort ɗon ɗum joɗɗon o ngaɗa ni so ɓurata ɗum jaa o ngaɗa ni aɗo ngaɗa mande janngal ñallangal goɗo wiyeto ranfort sukaro noon woni ɗum seeɗa ɗo ɗum joɗɗon noon kono satata ɓeydi tawi ko yimɓe ça c'est la ressource humaine yimɓe so ɓe jogii kanŋe jaama haa wontunde si tawi yimɓe tafiiɓe moƴƴiniɓe ala e maɓɓe ɓe ɗonta e basa daane ɗo Sénégal ɓe ala kanŋe ɓe ala jaama ɓe ala boxe ɓe ala ndiyam ɓe ala gaari ala police kono ɓe mari ɗon wiyeteɓe professeur Ibater Thiam ɓe mari ɗon wiyeteɓe maître Abdoulaye Wade ɓe marno ɗon wiyeteɓe Blaise Diagne ɓe marno ɗon wiyeteɓe ɗon ɓe Abdou Diouf Sédar Senghor ɓe marno ɗin gayi ñaas siko leydi ka Tanor Dieng ɓe marno ɗin gayi janggayi faari jurmini yimɓe mum jurmini leydi mum ɓe ngannduno ɗin gayi change situation maître Wade Wali woni Sénégal émergent 2025 ko yimɓe ɓenɗiɗi so ari hoyne e nder 2025 ala Sénégal woni émergent hande ɓe hewti train ɓe yaade e tramway e métro stade ɓe sakkiti wadde on darɓe ɗo FIFA ɗum ina randal nan o wi ɗum kadi ɗo woni darɓe ɓuri ɗiɗo ala si leydi heɓani yimɓe kafiɓe yimɓe ɓenduɓe ɓe tawata gandal maɓɓe ngal fof e yeddi maɓɓe ɗin fof ɓe hewtali wiwgol haɗa e heddi ko ñaama ha joni jangga ha heɓa soldo jangga ha heɓa doctorat jangguiɗa e porto tawa ha joni hakkille ma ɗe yewtali no garawtide ɗi ko ñaama donc ɗum waɗi ko ma waɗe soode e ɗe ɓiɓɓe men ma tapen gayi ma tapen wundiɓe Qur'an ma tapen waɗuɓe université ma tapen waɗuɓe science politique ma tapen scientifique ɓe ma tapen nunɗuɓe pewɓe halfindeɓe leydi hala wujjata hala jattata hala warata e hoore tooñe ɗum ko leydi ka needi bayɓe ɗeɗo jooni noon ɓeeɗo ɓiɓɓe ɓe allahu nanɗo subhanahu wa taala moƴƴori en ko ɓe ndema si ɓe utilisama ɓe waɗama e ko moƴƴi ko ɓe nema seeɗa ko ɓe nema woodi yoga e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe Allah yiɗi suɓi ɓe
Allah jarri boli anga ko gonde bibe annabi Ibrahim hal ko fawni du jappan di jeje so yi biddo makko aramo tawi mo dorata ko walli mo dorata ko wi ko alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a yetti Allah ko kimbe wi ko makko ala al-kibari ay nawi de isma'il ishaq ni joma non wi joma ko non ko so non ta la rabbi la sami'u du'a dakari mo dorata ka ono dare na dum wolbi do le afero o stende tapi ini forma wata ida Nabi Ibrahim ko iwi kare makka kiti makko ti ko tibido ko Nabi Ismail kani Nabi Ishaq bedo ono bayi be wata mabaki bayi bari be wata ko ana ma wata bari ada sih Nabi Ishaq jibini Nabi Yaqub Nabi Yaqub jibini itu wonbe sappo ini do ko nder ben be sappo be sappo ini do Nabi Yusuf woni ko jeya iwi e ben be wonbe sappo ini do anda jebi do nena sesama nyanda dangkan sa goddo sino jogi do goddo ngi do Quran o goddo te maage wal kangi tanga jaddi wanagi ko jarane hak ajar ko dinora dari do don no mari kadra bu min lan ba Nabi Ismail bayani ko bi do ne ado tafi do mo dinalo ne dari ko wadde be mako gondo ne dino masirano يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك وانظر ماذا ترى بمبا دار نيجي بني بيتو من بمبا عند اسمه يوتي هو ما سبحانه النبي إبراهيم بيتو النبي إسماعيل باي itu semua ya baru dinorai obi to ayo kita Allah ulang to ya bila yo bisa كيف يبدا النبي لا يولي نبي سمايا قال له ني دو بيكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وبي بابا واتو يمرنا بابا الله نحن جميع atau yang menjadi bumi dari agama saya untuk ini agama ini bagi untuk apa bumi ini do penginai satu kodo yang luar jauh lulah kota kodo oh ina di bawah hisap satu kodo nabi Allah mana luar jauh ini bawah waktu bumi ada komban kodo nanai dengan ada kodo bumi Hei itu dino. Ini bapa waktu kami anak aku. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah min as-sabirin. Bagaimana nak menebi? O asira ni gamma ko kan. Nyande ku wadaka. Siko joni, siko jango, siko yon kare hande. O wi ataw ya ibnu munni do jadi gerto ita. Bapa gerto ita ni wa kola. Baba yang mereka biar wallah Baba kata Jibril seperti ini buat awam enak tak kamu musir tikui awam baba warak sikal lagi ilakam dan dengan dia apa tu nabi warak nasi nabi ini jaga kau jodoh dulu Allah biji awak dia tahu tapi bikin pada dia Wallahi satajibni insyaallah min as-sabirin. Nyandere Nabi Ibrahim irsai do. Na ko itali Nabi Ibrahim yata yesu mo ko ikangani. Ay bolo ese gondo. Nyande Nabi Ibrahim wanu Nabi Ismail fi
bajo Allah wali ke pai ku wali ke wali ni len gandale ngalagas o ini baba sila bana yullah to wana bidini ni gogo nati ni yusintani akko da ki bela de mundu habba ji de mane kana en fonda de na islam yurbe de jaboita de courage ko yol ko ba ma ko wuli wana de courage ba kan ko jindi be ba ma ko la tola dulu de e poi ko ko de do ya me la sa ko ma e bala o re nanake boya ko dai le gena ben ma ko ya yo de ha no musa ko ma sabu mo ya ko dai le gena ke dai on do fe du ya yi ko ko ye Nabi Ismail ko yo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini beliau karena mati namun ko timbe kafuri ko kafiri formal dunia ana kita ora benar ini bisa kuenge kalau pun mau apa ben ko si harus di mukara ko di Quran ben ko pai ko na di compreve sa qua rabat malu di sa ma betis sa ko hale ko 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 mi pure no pai de nyamo de no ma de ya baba barka kranta na de baba barka kan de babu dan hab dun bila na kali mo ta baba ni ta te dapat tingala itu tu te pero que muy bueno mira que donc oyi ko tinni mal wonna ma mi ka ko benema anda jari buri anda di rama du anda bisa kali ya kan ko da pa ne jari so di itu kan wa rabbi inni wa ana al minni wa sallallahu alaihi wasallam wala ma bi ba'i karam syar'i ko kan dengan sede wondema ɓiɓɓe ɓe ko ɓe nema woodi ɓe allah hokki ɓiɓɓe ɓe yeddimo ɓe dartimo allah subahana taala dinti e ɗenema ko ɓe waɗini ɓe ɗum ko hokki ɓe ɓiɓɓe ɗo andani an kana da malin wa banin ida tutla alayhi ayatuna qala asabiru lawalin e aya ko dartimo man halaku wahida wa jaalna lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahhaltu lahu tamhida thumma yatmau an aziddanna kan ayatina anida donc musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɓe nema kono ko si ɓe tabbike si ɓe tafama si nema o yalta si ɓe tafaka ɓe wonta tana ɓe wonta albala ɓe wonta sonja ɓe wonta wuyɓe gootiji wujjoji milliardi tawa hen saka wonta gooki hesata wontugo hesata jantugol hesata ɓoylugol ko parce que heeraka tafarka ko wiyete attarbiyatu wa takwinu l'insan takwinan shamilan maa itinai almarahil wiyete ndiwgol bimana ko moƴƴingol neɗɗo tafam moƴƴina o forma tafande moftude wonnude e respecte gol étape ɗiɗi wiyete marahil tarbiya yeno man étape ɗini ko wiɗo naɗi ɗo ɓeydi ni ko noon gerti ha onine o ta ko ɓeydi timmudi no woni ne aɓe moƴƴina fi aduna fi comptabilité fi économie fof politique fi ɗuma tawa batte ko wiyete diina ɗi allah ko ngaɗa ɗum wono woni ne aɓe fi qur'ana e jumnugonde ɗuma tawa immita ɗo ni tawaani jon noon ko inɗiɗi hawtindirte neɗɗon tafe o wona ngaari télémasin ko ka aduna e télémasin ko kalaka e ka diina ɗum si wawa wonde no mari laari mum no
mari laawi ko wete tarbiya ko laawol arano gonno fuɗɗi idéologie ji andaɗe zamanu men ɗi fof wiyete al ishrakiya kañi a rasmaliya c'est à dire l'idéologie communiste et l'idéologie capitaliste ko ɗiɗo dominé kamɓe ɗiɗo fof ko ɗi mbiyi comme massade d'Égypte fof Égypte massade parce que ko kamɓe porto ɓe neyi on ɓe neyi haa heɗike maɓɓe modi basirno jombude modi ibrahima taka jonede almam ishaqa deba ngaronaɓe ɓe ɗinneɗi ɗon gonɗo yadde gorko jombugol ko needi honndi ari yo goɗɗo yeeɗo baamu wondema mi jompete dimanche aro ko kaari yo wonɗo kanaɗa jombatami bamma ko aɗa wawi tawe noon awata tawede par ce que aɗa waka invitede ɗum ɗon kadi ko nii alana baba ko kiɗitta ko kiɗitta no wiya jombete kadi mo wiye so tawi noon no heewi baba no ɗenɗako o andi ɓeyji jon noon ko needi on di resisata c'est l'éducation islamique on no sennidiri needi ndin l'islam o ne'ata ni e needi ɗi alyahude annasara ne'ata ni haa tawi ko needi l'islam ɓe resisi quelle est la différence martaba arano on taw so faala heɓde ɓiɗɗo gayɗo haali ɓiɗɗo feewuɗo wono so faa naata aljanna o naata aljanna mana arano on taw kaka suɓana gonno neene taw ɗo si gando goto wi mi ne ay ɓiɗɗamo duuɓi sappo ala mi jomma taw e nen makko hande hay heɓaka taw o neene suɓanagol ɓiɗɗo on taw needi taw si tawi an e gorema o fotti e debbo ko tiɓe ami kiɗo ko joɓeɗo noon mi woni ƴefte tawa on jidrawo o ɓeyni sukundu ɓowrini haa wawa tumañaari ha jemɓe ma feyati tikka wonkama sakkone tigga ma hijab yene ɓe ɗumani allah wallima suɓana gonɗo nene taw nene fiiwuɗo iwɗo iwdi fiiwuɓe andiraɓe pewande kulol allah e nefinaare andiraɓe gandal andiraɓe ceernoɓe taw koye ɗum suudu yaata o yaa neni ɓiɓɓe maɓɓe on ɗon neɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe ndaaro ko hombo ne'ata ɓiɓɓe maɓɓe honno way honno ko jokki honno ko jangi onno gorko ɗon taw l'islam eɗon anndi ɓay wiyama ɓay ene mariama wayni e bimbi e hiɗi arde ɗo en kiikiɗe fof ɓenuujo dewgal no huma kono wondaɓe moƴi makko taw anndi ala haaji waɗi o si tawi nene mariama heɓi fattu ko honɗum ɓe wiwno ɓal artiɓi e ɓoɓo ya mariamu qad jitti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya ko andi na kanko ɓe kadi ardiɗo e ko hawti ardiɗo e ko gaddidi ha si tawi hara a waɗi ɗum modi haray a waɗi ɗum wona a kawa gan ma hari bona nene ma hari ƴeenata o gandi ɓe innay ɗini ɓoowe waanay ɗini ɓoowe ɗaggi tawa mi mana nene mbaggi mi ɓay haa si afira karaka ɓiɗɗo magge on kadi waala yafreta kono wiyete ɗini ɓoowe waalata si tawi nene ɓe nguma amay soire jaasoto